Loba KweleMelika selake laba lamabandla amanengi, kulamabandla amabili amakhulu, ama-Democrats lama-Republicans ayiwo azibambe esidukini kwezombusazwe. Okwamanje kutshengisa ukuba amabandla la azamela ngabantu abazencintisana kukhetho oluzayo. Kusobala ukuba isimo lesi sizakwenza kube lomongameli okubandla lama-Democrats kumbe elama-Republicans njengalokho okwenzakala kusukela ngomnyaka ka-1856. Ukuba lamabandla amabili kuyamangalisa. Isisekelo sombuso weMelika kasilawuli ngamabandla ezombusazwe. Owayengumongameli uGeorge Washington wakhethwa ezimele njalo wathi sevalelisa wakhuza esithi akulunganga ukuba lamabandla amabili kuphela. Wathi engakasuka embusweni uWashington kwasokulamacele amabili kuhulumende wakhe okwenza kwabunjwa amabandla ezombusazwe akuqala. Kusukela ngaleso sikhathi ayabunjwa aphinde abhidlika amabandla kugcine kusiba lamabili. Okwenza kube nje ukuthi eMelika onqobayo ubusa yedwa loba kukhanya kulula lokhu kwenza ukuba kube lokudabuka phakathi kube lalabo abasekela okhanya ezanqoba. Uma kuqathaniswa lamanye amazwe okulamabandla amanengi, ibandla linye ngalinye lilakho ukuba labameli abakhethwa ngendlela ye-proportional representation okuhambelana lamavoti. Kwesinye isikhathi kulezinye njalo indlela zokukhetha ngokuvota kanenginengi okwenza abantu babe lethuba lokukhetha abamfunayo ngokutshintsha amavoti abo bedinga umuntu oqondileyo. Loba kuncintisana amabandla amabili kuvame ukuba kuphume impumela esekela abakubandla lama-liberals, conservative kumbe center right. Ngezinye indlela ukuba lamabandla amabili kuveza isimo sezombusazwe. Kuze kube namhlanje akulamuntu wancintisa kukhetho eMelika engekho kumabandla amabili lawa nqoba. Labo abazimeleyo bacatshengelwa ukuba babefuna ukuphazamisa omunye walabo abancintisa bekubandla elikhulu elaziwayo. Njengoba kulabanye abavotayo abakhonona ngabancintisa bemele amabandla amakhulu, kulabantu lonyaka bathi kumele kusekelwe abazimeleyo abazancintisa kukhetho oluzayo, akwaziwa ukuthi abazimeleyo bazakwenza njani kukhetho lwalonyaka.